Nagmamatahan kagadaw sa nung sumidlitan na dalaw. Nagraraw-raw ti pagkatuhaw ma. Daraan paglawan panimalay, turuhan balhasan mapingit nga sira. Waray hiya ginaatrasan, kaya niya hingyap para haanak, para haaton nga tanan. Haya na tikang anaton pagkaon, bugas mais prutas ngan mga utan. Talutod na sud waray makakakontra. Diri hiya bantok pero hiya ang important. Ang para harigihan na tontuna. Nagtatanumhan paglaum hakada binhingaya ginampo. Hangkapingithan na dalaw waray hiya reklamo. Nagsusuplay ha merkado para ha pamilya ha syudad. Ang para bayani nga waray medalya, pero tunggod ha iya may pagkaonan kada lamesa. Saludo kami ha imo tatay lolo nga mag-uruma. Adi kami nagpapasalamat ha imo kaupay. Kon magbadyongan magbaha, naawad man na niya kasing-kasing, pero pagkasunod nga adlaw aada hiya liwat. Nagtratrabaho nga maiso, kay hiya maaramngan kon siya umatras. Damuan magugutom, amo nga bisan makuri. Nagbapadayon ang kadasinganan pagtuuha Ginoo. Dirila para haya kalugarin mo, kundi para ha mga tao ngan binhi niya ngan kilala. May pagtanom hiya dirila bugas, kundi paglaong para ha sunod nga henerasyon. Pwede mo kitaon kaptian niya mga kamot, punuhin kalyongan pilas. Tigamanhan katuigan nga paguma, nga nagukoyhin kagulanan, nga nagantosan kapaso. Bahuhan to na kahuman umuran, mahanan-hanang ha kahanginan naninimahuan. Ang paglaw naninimaho, grasya nga tikang ha Ginoo. Sarada niya